Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye tuba dukomeje kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza intangiro nziza za weekend. Twihuse cyane rero ni amakuru meza ngarutse kugira ngo mbagezeho, dore ko aya makuru yacu noneho agaruka ku mubano w'ibihugu byombi, ndavuga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ni amakuru avuga ko bwa mbere nyakubahwa Perezida Paul Kagame na mugenzi we Ndayishimiye bahuriye mu nama imwe, ndetse nabyo tugiye kuba turebera hamwe 5 kuri 5. Ariko kandi nkwibutsa ko sibye n'aya makuru agaruka kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame na mugenzi we w'u Burundi Ndayishimiye, tukugezaho n'andi makuru atandukanye, aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi. Utasanga Ahandi, reba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe 5 kuri 5. Ni Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa 5 yitabiriye inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari yahuriyemo na mugenzi we w'u Burundi General Ndayishimiye. Inama rero yabaga ku nshuro yayo ya 8, yabaye rero hifashishijwe iyakure y'amashusho cyangwa se video conference. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa 5, mwibutse ko ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Kagame ageza ijambo kubitabiriye iyi nama yigaga ku bibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari, birimo rero ibifitanye isano n'ubuzima ndetse n'umutekano. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ubufatanye no guhuza inzira ari bwo buryo bwiza bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ubuzima mu karere k'ibiyaga bigari. Mwibutse ko rero abakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama harimo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kongo Brazzaville, Sudani y'Amajyepfo, Perezida Ndayishimiye w'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Ni ubwa mbere rero Perezida Kagame yarahuriye mu nama na Perezida w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Ndayishimiye kuva uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatorwa muri Gicurasi uyu mwaka. Ngayo nguko rero reka dukomereze no mu yandi makuru atandukanye, ariko kandi nkwibutse ko byoroshye cyane kudusigira igitekerezo cyawe hasi ndetse no gukomeza kudusangiza ibibazo byawe, cyangwa se hari ikindi wifuza kutugezaho. 5 kuri 5 ni mu kanya gato ngaruka nkomeza mugezaho n'andi makuru atandukanye, ariko kandi mbere gato yuko ngenda reka musigiremo n'andi makuru akomeje kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kwerekeza mu Rwanda haraye hashitse igice ca 4 c'impunzi n'abimukira bo ku mugabane wa Afrika bagera kuri 79 bava mu gihugu ca Libya. Abaraye baje bahasanga abandi 186 mu bamaze kwakirwa kuva uyu mugambi ugitangura. Abarenga 100 baramaze kuronka ibihugu bibakira. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa mu kiganiro amaze kugirana na Venus Nshimiyimana yamubajije uko bakiriwe. Abaraye baje mu kiganiro cyihariye ijwi ry'Amerika yagiranye na Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga w'aho muri Minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi, yadutangarije ko bakigera ku kibuga cy'indege cya Kanombe barahita babashyira mu modoka za bisi nuko baberekeze muri hoteli babapime icyorezo COVID-19. Kubapima ntibivuze ko naho bavuye batapimwe, ahubwo hari impungenge ko aho bagiye banyura bashobora kuba harimo wenda abanduye icyorezo COVID-19. No kuvuga ngo rero uwo basanga yanduye icyorezo COVID-19 baramushyira mu kato, abandi babohereze mu nkambi y'agateganyo iri Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera. Mu bamaze kwakirwa kuva iyi gahunda yatangira, ni bande babashije koherezwa mu bindi bihugu? Ni bangahe bakiri mu Rwanda? Barava mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika birimo za Eritrea, ariko abamaze kwakirirwa kuva iyi gahunda yatangira bose hamwe ni 385. Abamaze kwakirwa n'ibindi bihugu nko muri Suwede ndetse no muri Canada n'abagera kuri 121. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu mu Rwanda ushyizemo n'abaraye baje 79 baragera kuri 260 na bane nibo bari ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu. Mbese hari abahitamo kuguma mu Rwanda cyangwa se bose ni ukuhinyuza bashaka kugira ahandi bigira? Ni ikibazo
nabajije bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi, kubera ko mu masezerano bagiranye harimo ko baza bakanyura mu Rwanda cyangwa se bakajya mu gihugu cya gatatu cyangwa se bakaba basubira mu bihugu byabo niba icyo bahunze cyarashizeyo cyangwa cyararangiye. Ariko kugeza ubu ngubu mu Rwanda nta n'umwe uratangaza ko asaba kuba mu Rwanda ngo ahabwe ubwenegihugu nk'umunyarwanda. Abantu benshi b'abanyamahanga baba mu Rwanda njya mbona benshi bakunda kwiga Ikinyarwanda. Waba warageze muri iyo nkambi ya Gashora, waba waramenye niba abo bantu nabo bafite ubushake bwo kwiga Ikinyarwanda? Nibyo nk'uko bivuga, biri no muri gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho, ndetse n'iyo minisiteri ibitaho. Usanga hariho abantu babigisha Ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi, cyane ko kugerayo uri umunyamakuru biba bigoye, wenda nko kubona uwavuga nk'icyongereza, benshi baba bavuga za Tigrinya n'icyarabu. Ni ukuvuga ngo rero biragenda gake gake, ariko iyo gahunda yo kubigisha yo irahari, kubera ko rimwe na rimwe ntabwo baba bazi ngo bazamara hano mu Rwanda igihe kingana iki. Eric bagira ubusura, urakoze cyane. Nushobora kujya muri iyo nkambi ya Gashora uzadukorera amakuru mu Kinyarwanda uganira nabo. Ndagushimiye Venuse Nshimiyimana. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Cuno munsi twari twariciye ku masonga tugitangura igenekezo rya 20 z'ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe. Amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo gukingira agateka k'abana. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ingene agateka k'abana bavutse ku bakobwa batarubaka izabo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda kifashe. Muri uyo mwaka gusa mwomenya ko abana mwe nabo barenga 400 bavukiye muri iyo kambi. Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiyeyo maze barayaga. Naciye ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazana. Uno mwigema akiri muto atarashikana imyaka 18 ahetse umwana w'amezi 3 yamuvyaye atarubaka ugwiwe ico mikambi ya Mahama bita inda y'indaro. Urareba nyene turi hano turi impunzi, ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanje. Ejo kugenda mu gituraga agakora amahera, je ntashoboye kujayo, ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera. Ni benshi. Koze nk'abangaba. Ni benshi cyane, bararenga nka 30. Iruhande yiwe hari abandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana, naho banse kuvugira kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika baremera ko nabo nyene bavyaye muri ubwo buryo. Aba bakenyezi nabo babarusha imyaka mike, nabo nyene barazi ko ico kibazo cabaye ndanse muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi. Nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene bahendesha nk'amajana 5, 300 kugira ngo nabo baronke kuntu boba. Abakobwa nyene baragenda iyo ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngiremfe n'inzara ndondeze uburyo nohendana, ugasanga yandi arayitwaye adafise niyazoyijana n'uwayimuteye umwana akamwanga. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 gusa abakobwa bamaze kumenyekana ko batwaye inda batarubaka izabo barenga 400, nka bose n'abatarakwiza imyaka 18. Mu myaka 5 iyo kambi imaze yubatswe, umukorerabushake kwa muganga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amaze kuvuka abana barenga 1500 muri ubwo buryo. Abenshi muri abo bakobwa bavyariye iwabo n'abanyeshuri canke abihunganye. Ingaruka ya mbere mbi kuri bo no guheba amashuri no kubura ico bagaburira abo bana bavutse nk'uko bavyivugira. Naciye ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazana, ca biba ngombwa ko mpagarika. Je nari umufina umwaka, nyamaze imyaka 2, umugabo umwaka umwe narawize mfisinda, maze kuvyara niho ntasubiye. Wapi nibwanyoroheye. Abana nta kintu bambaye, nakwe nuko tukabura ikintu tubahekamwo,